Amberia nkelisha kwa na ngushokire nkatho cia mwanya muno no ntubokona kanya kwa atana batu kindeto cia weru tha mwanja tukerwa rechi tariki 12 mweri na mwaka yo 2023 mbetwa wini wa Kinyero. Tukiambirire ni ate akariba kumantere cia chukaibo wirire twe mwago ya mwanya ntukuyerwa reki murano yo moyura yo bwithikirite ntere cia chuka na ara karibraba wikinyete murano ne yo bakinyethetwe na ndege muthemba ya chopa murano yo bwithikirite kaniseni ya St Joseph Catholic chuka na ara karibantere bakiara kiabo wete ati batara araponete murano muthemba ya onto yayo. Kana makano ndo kuma kagita nana chia rwandeno ntano no bikiwa muthemba tono obikionu ndegwa ngeka kinyanda ndeke kuthie ngari enu ntolete ndimionete TV ni igeta kwa limoncio munthi ni ona miona na metho ndona ciana ciato ana ciachuka na ciana mwanjate ciona obikitoyo ana ikeririria kuthoma kenda muntu akarutha kigongwana ta giki giteke aibu torotha tubikina ndamera tukona mamo makuetwo na pick up mange makuetwo na tugari totore kuto cienta no munthi nkona kithomo kiega muno ciana ciato ana igatuika motivated no obiki oyo obiki onu ndegwa na uo okinyira mubiki yake gerwa agerirwa na ndeke rungamire chukamboisi kwa gwa na ciana ciato imenge ile chukamboisi igatuika ciona obiki toyo igatia bindi kenda mabata kuleta maunto ta mama mona gwa ne anto matiga kuonaga maunto mau mari kulasa. Aya tugeta ntere ngine ati MCA wa Goji West DMK kiogora na ishumirete na kumeneria bunge nene bakumo wa kaunti ya Meru na ara akwa kiriboti rega kwithire kire kerua yegie scorecard ira yarekererwe iri onania ati utimo bunge nyomo wa kumo wa kaunti ya Meru ari guru kia bunge barabara kia bunge nene DMK kiogora na etete ambere na kuwa bunge babareja na kaunti ya Meru kwithira bakiara kia buraba ketha bakebwetha kia oversight na bate kwaria nara kubatere kwithira gukiara kwa nara kuwa kinya bate no anane imira bira biomba kwithira bikire mwa wa kaunti ya Meru yonto ya kimera kia mira mayani kawa bamba na nya kwareria kithomo ogwa tete bunge ere akikwariria constituency yaku kwariri even this country no ndo MP akugariria kwa wake they will be left nobody to address this nation kana ku address issues iriri kinde guru na manto ja economy bukariria jaja kwenderana ribu burete sanction chore to change economy manto ja taxes zaita chinde guru yonde itukwenda kuigwa maoni je ni ura taxes tukwenda kuigwa manto ja jenderete ndene ndi guru uke bwao bare abunge no mwana nchiri muno tho itagaira mubunge mbia kureterete na aja rokari bati akeja kwethwa police itu kuru kwinjega na aria mutu jogiti go kararampara taxes ja thori gitio mto kwa te kwaria kana uga antu ibakinyokwa security ethora ni uthuka Al-Shabaab bamirio tombombu kono ndo MP kabate kwaria mbunge nara insecurity ire otuika igo kumando jaja wija kwarirwa kutira toka improve nya ugo ati improve situation yekunja mando jaja angeja CDF ototi takinyaka kauga kana serikali ya unja wakanengera 120 milioni mwaka imathabu undivined kandi vaendera education iji ana babra ya undivined ototi tango ge CDF kuna ndi manto ja Nairobi manto ja mbunge manto ja kugamba tokaigwa kwina gambi bali kura ntu bototetera nkona ntu weka mata mesumeno na thai na pawasho baita mamira gutukwariria bunge ugani gitumirera ambiriria utemo na takuraka utwenkona akiarire manto amajani abeire tere kithuka kawa karauma shilingi egana na 120 thai kanyamuke nami kali ndi guru na shilingi 40 countrywide makandamia jaraumira shilingi 180 pa kilo makandamia thai jarendwa shilingi 30 pa kilo gutokwaria jana ndi alitoba university sisa mwe change funding countrywide erobu ni raitirwa yareta nyamwe gwetwa HEF DMK yantu mbakwari no ntonte mbunge lakini to bati gweta lingera
na ntwara bangi bali ero bara barakarano boge nigitumba change funding ya university thai alitobetete university September muritu orora ari agangiri 35 university thai ari rware ngiri 150 ina aciari bagaita mbesa yu lakini ndio tukugamba itiragita tuonania tukwenjana njira na tukonani tukwenja njira indo twi maendeleo ne itugana menye mwananchi ukulithia farming na ajari agateterwa ate na bara bena platform nje yoteka guteta ni abunge no ntumanto jaja ari affect the entire nation te county akitu kwa tu affected kwa hiyo tuko nindi betho bakiaragia abunge na bakiaragia manto jaja kuendelea na mashinani na manto jaja utouch farmers manto jaja utouch mwananchi wa kawaida na manto jaja in general importance kile mwananchi atuende tuichina na utomambisha na tu MCAs na MPs tumirandi twatuthia na turene takwenja barabara twai ugo kimbunge ne unijani ndiye mke intura runya nimbe kimbunge account yale gwita no kwa gutetera mwananchi na kwaria mantoja na importance kile wondi yabo getana Kimeru county the same thing goes na niko bukeja utugithia mbuna abo itwiranga iyo oversight buthithia anga no peu na kuina irarire na mariri michemanione lakini bunge bubu kwa bubu mantoja tutethia Meru lakini aneke thangu gea uyo oversight na kuja uyo uganga oversight na kuja oboba na Meru ri na araba batio boba bunge batikuboba tubona ningi bakurangwa iguru kiria bobi bara twina Meru kendene bunge na ndi na Meru beja kuringa etuma na guganga ingabana beje to oversight na kuringa ituma bingi na Meru bila bitekwereka kitone ba debate manto jaje na national importance muno ki bunge yetu itone bakiaririnya constituency cia ndene bunge na debate yeje kwariria manto anje no importance for the country together tukiona ibakwaria lakini bukejo turingere tuma na ja boitu iranga no pe wanga imbi boitu ira no nembugo turingiri tuma na boitu ranga yo basati bogeta lakini Nairobi you are doing nothing. Tuweta na mbere ni ate Senator wa County ya Embu ni Alexander Munyimo Digiari wanende boya Senators Bravo umete Mount Kenya East na County ya Meru na County ya Tharaka Nithi yete amona kuwatania ni bokendo tiriwe ukiri urimi bwantereo amwe abu Mundigia akiaria no retiare me barabara maimera birabire mawa muno yonte ya kimera kia mira kaua mayani na bambe babatere kwithiri nyabo baichumia muno. Liu Senate ni tukoretwe tukiaria muno especially mwena wa agriculture kia kingitethia mundu wa Embu County, Tharaka Nithi County na Meru County na Kirinyaga County icio cikoretwe i mwena wa Mount Kenya East na kira turarumbuia muno ni kungangana uria murimi tondu kithomo ni kiega twa support kithomo no twera nginya imwana cietu menda mathoma matuke megwiciria nginya uvoro urimi na nivo kona nginya thirikari ya Kenya Kwanza ni rarite mbeca nyingi muno mwena wa urimi ko kia tungiringiriria na andu ngiara uvoro urimi mamenye mwena wa urimi uri anda county government ni involved na kindu kia mbere Embu county cina gweta turaria uvoro wa manjani kaua makandamia na nyamuria ciengita magembe na kundu kwingi ukiria kwina uvoro wa mira na vamba na kiruita kwa ngina ni iratuika cash kirobu ya twingikara gututethia kuni ngwira mundu wa Embu county cina gweta cionthe evaririe ukorwa akimbesi na uvoro wa urimi tondu mawira maturite marua mengi magite na bo bengi ni twagia gucukuma thirikari ni muigwite ngithoma statement ya mwena wiki makandamia uria magikana kuma tondu tene makandamia mauma ciringi 100 magana mairi magicokete mauka 30 ni tuvinyiritie cabinet secretary wa agriculture etikire gutucuthia thoko iria mbega no vurwa kwarania na hava nigetha biasa nigetha bei ya makandamia matuke makwagirira fo vengi bei ya manjani ni monete twaukite kuria Meru na kaua ni twaukite Meru nundu akaua na tugacoka tukathikiricho nundu akinwita wa manjani fo vengi biro ya vamba ni avitukire nigetha vamba ituke cashew crop ituke value addition koguo mundu tekwenda kuvanda mira akavanda vamba urote kwenda kuvanda vamba akavanda ndengu tondu nginya kuria senate biro ya ndengu ni athiere through ni uria tungiye na kwaria ni andu maria mena mpimao biro cio na gweta cia mira na biro ya mira ni thiete wega mira ndengu na vamba ciathi senate ciathi parliament nigetha MP ma Mount Kenya region na kuria kwingi kuonde magatuika makuvitukithia nigetha tukane kuoya na cash crop mbega na cash crop nyingi po vengi ni monete nginya thirikari ni turamivinyiriria ikande kwandika andu makuthomithia andu vwa kuvanda na gwika maundu macio mengi monde po vengi thirikari no ngietike gutetheria kwa tukende iroko cietu nigetha ikorwo ina mbei mbega nigetha tukane gutethia andu arimi metu ni kwina kindu wa mira ni variety
mugukani variety nitugwatanite na senator wa Meru na wa Tharaka Nithi withie tutikurivana nigetha mbiru manuma meuka thini wa senate tariu uvoro wa mira kwikanya mukauga ni drug na senator wa Meru nwathia athondeka kwika imwe athia athondeka na gogete senate tugwatane vamwe nigetha mira itwike kaimuka thengutwe mira itwike tin drug ni cash crop nani nindondekete mbiru iria nguthi kuthoma thini wa nguthi kuthoma kuria Embu County na mbiru nigetha ma implement na iyo ingithie kathomwe Tharaka Nithi na ingithie kathomwe Meru tondu ni twise tungioka twithomere gukwiri national government maseneta mamwe ni makaregana makiwa mira ni drug na matigetikira tuyotikira turapushi turi united turi maseneta mamwe Kenya East nigetha withirie county cithatu mbiru icio ikathomwe kuria county cietu nigetha matwike MC matwike mako implement turaria mira itwike cash crop value addition na etucoke twirire thirikari etucuthire kuria tukenegera kwanja toni turathuga atiri mira igakanda kuthondeka juice igakanda kuthondeka chewing gum na igakanda kuthondeka na nyamu ya cienge ngikara kunyua nigetha ni matie kuria ugu maricaga na kanua ugu niguo turapushi koguo ni ngwera kwira andu mavanda mira matigena wasiwasi mira kana muguka iyo yote ni tugwatanirite turi maseneta mama vanda nyamu icio na ni ko imbega na tugwatura cash crop kwa vengi ni turera andu mevaririe kuvanda kabisa tonio cash crop yetu na twisi ni kuthie mbere na tukathondeka juice na wine na kindu wa chewing gum. Chibo mwero wa Ntambui Anastasia mwari na bwithite mucemanio na kari ba matura ba location yawe amunani ni ba machibo ba kumantere umorotoni yotiri ba kwariria mantu yegie kumantio kari antere wamuna mantu yangere yarayonekete kwithira ya kimanta muno ki mucemanio yoni amwe na wingi bwancho bindegeni watho ya brato tariri mwandiki wetu Andeto Nicholas Chabari gwetanite kendra tumenyana na nyuma ya kumenyana bunge babata borabariretwe ne gutigira angugene kuruteka abwega muno ende na mubango ogwa atongeria abantora akana asabwerias kuthina mbe na kumenyero akinyane thirikari na araba kurwa na boiba thina mbe na kurutira anto ongoge bora kubaterete nonto iboritho oria chibo na monini wa chibo nturani achoke akwithira wenke ya ture ne kundre ya momore kiyo kenchovi nori wogu no titure bisiwe no tende nyombere nyasi ori eri mani jogani ori utuke bubu theri o ekon tauri au utuwe ka uyulila chetu thai nchovi tikanga ka kwa thai ase sukari chitetie atemo tikanga pepe chitetie thai ni ethano atemo ko kwa ndopera botisie no bati kwethura ari number 1 kumenya burapo kuendelea tere manager tuendelee na ngwataniro kutena mwanya noko kinyethera tukua tukanjiria mantu yonthe a fresh nkamba kweya na kanya ke barabara arikuo mbone obukethera bena matunda kana batena matunda batu turi watanira turite ngui Ntambui ni imwe ukia gwethwa area manager bara ba Ntambui kwengwe bakuona nindito ibete bankanda Yesu asifiwe bankanda bakiakuona ngweye iri a onendito ibete ba Ntambui na nene beto bari ariko kithi nchobi to mi ore bweya kithi bangi to mi ore bweya na kinye koro baba te kwathika baba korara kuwa mbu tuku kinyabo to abashambulanga mutongorio wenthe uroke na India yo transform antu betu kana wite thia antu betu mbere ura nchobira ombere ona butaitimu ate ya mwitigiria ubicine ke akuwanga nkuru batu turi 100% usupport Anastasia muntu rote thomethia cukuru sheria ne yugie mukondo yo au tu support 100% mwamba sheria ne yugie mukondo yo ai tutija ringi ucoka ringi uoro bicieke yo ukaba Anastasia mwari ari chibo wa mbere kuthurwa antere ino cia Ntambui muno nkuru kina ugite akathina mbe na utigira kinya mwana muthaka na kumenyerwa na inkwira kinya lendes baubange bonde baba kuthuathua ke mantu ya kithomo ibendelee kuthoma nontu batwi thai batu twimbere na ndawire ringi na kendelea kuwa itwatile kinya kana kaka boy kenda kinya ko katika urire naguo kuma Ntambui ke North Petan Class Chabare Kathasha mwanya muno kiwa Nicholas Chabari na kiwe mutegeri no ntupo kwithira witite na mbere na kurumira ndeto ciewero tha mwanja tone kanya kunogo kanini ndicho cokerete na ndeto nkulokio geta kuraya
uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciariritwo aja Meru. Vips College ire niyo Meru Institute of Business Studies na ndi turi na campuses inya: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ire iri Nairobi. Nitokugwa toge nikire mega graduation yetu ire kethire tariki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Injeni tukenero tukibwangai nkurukia gicunci kia 80% kiria ritobetu ni bakuthondeka mbeca cia ubongoa. Ciandikithie na rwa kire intake ya September wigwatire free discount na gicunci kia 10%. Aritoba beru nitubayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe, kiri website kana uringe thimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing! Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right! Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703-509-493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Gakwatogeni na nkatho cia mwanya muno no tubwa kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokerani ati akariba maguru wa ndini ya mitongo barabe mwankiene yankuene na mitongo ibaishumirete na muthuro yo munene na kumeneria chibontere ya muna mabitha baburithi bakumagetuone yankubu bario wa mabitha baburithi bei wata baraba kurua nchobi ndege watho na bangi kwitha bakienda kia bangi ruba parukirie orionto brabo tumite uketha kwina wongeleku bwa makareka ya wagagia bokaria bari wa muna bokinyana baskuru ibethirite bakirekana na mathomo yonto brabo thukietie ntore uburu ya burato kwiri mutugi wakare ni akariba mwiriga jwa muguru barabare wandine ya mitongo nturerere mwankene jwa mitongo na nkwene alaba shumirite kumeneria tongeria bobo karia bare abisa bagito ya nkubu na chibu wao bakyuga nebo bagutuma nchobi ndegene watho ingia nturene na kinya bakyuga wende babwangi nebwithirite bukingia nao bakyuga nto baraba kugwatwa barere kirubate jo kirito matagaria ja kiwatho atubeta bagwatwa barita bakarekerua bambira gwija turumanya uju bakambira gwija kuikaira ng'ombe zetu ndawa bange bambira tuthiriteni na kinya yuko na ndungi ya uju thai nuntu ni kwaria mantu jaja ntoko menange tandare ogoro na nja ikwambira kunwa nguko ikwambira kukamato na ikiuragawa ng'ombe ke wikiro ndawa inge ng'ombe ke kuigo utuko koko gwatoko kuingia nchobi koko gwatoko kuingia bangi koko gwatoko kuingia wamba bo ngoko muntu agako nyatha ibo athikiro te ngoko yoko nganture chonde cia kamaterwe ichetere thoko mbaligo utira kakaligo kagunda goko na
nande babangi bagwati aramisi na ibarekerwe stilo barenja nkarigara ngogere kwegitwa nkarigara ne betore ne atuwe ko boto jokiria kweria bautwie onde mwekoro nkarigara inda thurio aja nde wa nyumba 10 lakini ndarigara nyumba 10 yeyo twetania na nene kaba tusidira kenda bajokia ongo ndarigwa batwe tukagita nyumba 10 ngugi yahe nindacoka nyuma mwekoro ngiacoka nyuma tuga batwe atu relax nkiona mwana okwa atiko survive wega no kiraiko areta kiara ya wenka kubeka njirene ibaroko dere marasta kaya suri na wo tukarigwa woi batwe twina sibo woi batwe twina subsipu woi ntura yetu ina nene baikuba kweri ba utokaria ukorokine baugite ukurukira ndawa iji chambogita anabaona ndene batete mwerekera ethira ndawa chambogita igatuma antu bakara uturo bu bwega ngurukia muturo gwita ngugi ingi cha kawaida tutetekero tinta tukaendagia akasia taite kugurana isia urire njobine ari betu bate kugurwa iba urire bangine na nsobine ngoria woi atutinanene bo tutethia atunina thirikari muthiene ni baugite bo bari tayari kugwatana na atongeria bao kubaikia nja kwanja na ranchobi wikurugirwa na bangi kwenderwa kenda bakethira bakia bakinyamara giki gia nchobi sababu Gachagua alisema there are two things, either chief waende ama pombe ishe. Saa leo chief ndiye atatuambia ni pombe itaenda ama ni yeye, na sisi tutashirikiana nao, tuko tayari kushirikiana na yeye venye atatuambia, si tutatii venye hata yeye tusikizane na tuone jawabu ya hii kitu. Kwenda nchobi ethera kwina kanisa kaire kana guntukura chukuru kwethurerio na ikyo nalo tugwite bado twe muguru kato kwenda antu bau tubaityo bururu na tukwenda kyagomba guturigiria anga butwire kwetha kenyete sheria tumenya ite sheria kuthia kithingatawa ine baturenda kuthingata sheria kuthia kendekana uge antu botha batita ngugi baturengete ngugi ithalo bagita ngugi na tukwenda kubona nyoju katwita kugana ndi batwe babato ba withdraw from the society tumare nya watu kaya kuremera tugete guru kwa bandisi tugwate anza kuma muguru wa ndine ya mitungo gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera nteto cia Weru Juma reakwaritwo ni Mutugi Kare Iboya Mutugi wa Kare no ntobo riboti utogeta nterechia tiania ni ati manager wa kigina kia CDF gicikone bunge gatiganiste na ishumirete na kwariria kwangaratana kura kwithirite gwikuyirwo kia antu baraba kuromba mbese ya mwana bona atarirete ati kwi antu baithirite bekasi antu ukoni OBC ya Murere na kinyo OBC renterechia mikirori ya burato kuri mwandiki wetu Andeto Mukiri wa Mithika. Manager CDF tiganiste Alfred Mwiri Kiranga awete na mukirete riboti kuma kibamwe ba Kariba sub county tiganisti ira iwonditie Muthara na Karama ati OBC cia CDF na wandikithania boti ya rwana ikuo ni ithamitwe kuma Murere na wikwa Mekindori tiania Central unto awete nguto Chiorongo. National Government CDF ite aka ofisi ile aka imwe ite miawa aka imwe Mekindori enge Murere karaka Mekindori ikautetheri ofisi ya Murere rutangui na ene ofisi ichigene thirikari na document chatiane chonthe iria aku na inyane na bake yani obe ya utona wena ofisi ithatu tiganisti imwe ekunate enge Mekindori na enge Murere ndenda kwira ote ofisi ntetakiri wiri ithatu na randi ana inye Murere no ntonendi kwota na ndenda kwira ote cukuru etiganisti ntakinya ketha withwane ngatogoria mami ofisi ine kenda wanirwa ntetogoria mami kuo nkaruta ngwi lakini no mwanka mbite kiwana inchi mbiko buraba kuwa na mboga ni mathina yo kenda de ofisi ine kameanita mbite kuwa Mwiri no loterete moya nikirira monene obisi ne Governor Lawrence Mutweri Kiara urakinye nowe arari manager CDF kabora igiro ruritho mpuro areta ofisi ile na ofisi ile gaire irote thiantu batiania imwe te antu ba Muthara na Karama inge ate antu ba Mekindori na Thangatha na Kiuchwa utemutiania Kamau pa Mekindori baretara Mekindori ba Muthara bakeya pura kwenda kwira laure kwe file chetigane centuru iri inya tiganisti inya thaya antu ba Mekindori ba kwira birth certificate ya Murere na batiganisti nabo baba Muthara na Murere iba kwira birth certificate ya my friend laure wekara we muntu athomina no karaka utithomi office ya civil registration yete me akuthamwa irete control wa MP ira ni interior na Ministry of Interior na mheshimiwa atina rights na atina manya ya kuthamia ofisi ira ende buro ita wiki mantaka ikimae wenka wa kimanto no to ofisi ukwa no ethamwe tethamika
ni umona ko itoroere DCC to iga muchi mukuru atia to ibao laure wochie theti andibeso omwe yo ngavana reka na bato turutire tiania ngui nawe ania kawira mpala miako mwaniti oti muntu andibeso yo atobora okiariria muntu muthara umwira ciase ciorongo laure mwire imbiore ta okiuma bio county kani imbiore teretiania athathani kuria witithite moro methene ukiendagia mbasari no te muntu atebuiche na bankari na kwendia mbasari tiania bwendire chionde ende bato to yana chionde to ekanya laure turutire mutiania ngui aicokia ciuria bia weyani bwa mbasari birabira uretwo nurarare mubunge oguntuku ichunge kabeabea mwiri na tariritie bu milioni 6 gira kabeabea wera oya karamuru ari no nto muthomi laure ndaigiro yo mwarimu talambe chira to igiria thubuku ndi utaleira to igiria muthara ndi utaleira to igiria ndi skuche na chionde utaleone thira milioni 6 tuitithirira ntura imwe ira kabeabea ararairia na kabeabea atimenya mbasari imbi mtu ate na authority kwa remanto ama endeleo no nto ifelia ndeikirwa kiwe oro na akire kampu ile muthara itinara ndendo kwira kabeabea imbi ese CDF ere na ikawa iya waka ofisi ile bato turetete kampu NGSU ire akisha ute insecurity ire itinara Rwanda nara bakiaria mutalio mathabu obisine ya mwena mubangania ibalikithiti ati ngwe ni weta na mbere obisine murire ofisi ne kurita ngwe no tewe ofisine harema kona service ira ibati kwithere obisine murire very much functional neta thama na inya itaria munya obisine ari murire eitara kabebea obisine ari murire eitara mpuru ndira ku obisine ari murire wa na inya thai obisine ta thama ya runto mwe mwiri kire karibatianie muno karamana muthara enda kwira mukariotiania wengo na ofisine ambithira kuo rekene ni story cia balaure laure na bore mere ibuno nto abuingire thai ni manager wenu tiania na mbwendete na nkoro imwe mbwendete bura mpuru abwendete iun burutire ngwe no tiro bwambasi ofisine na ige akwithante ofisine bumende ngiraundine michemanio na no tiro nkaura nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika kathosha mwanya muno kiwe mukiri wa Mithika kiwe mutagiari na kiebonde barabomba kwithabe kinyanilia ndeto cia Wero tha mwanja ntukwerwa arenga kwendera kaita kea na ntukwencha yoyo ritari mopio murungu mwene nyambeta wini wa Kinyiru.